بله شاندک وکی گمندست نشان کریا کمالیا کردین گرجستان روناهی بسروکی کمالیشی لکردستانی نه زازا کلاشوف سروکی کمالیا کردین گرجستان روناهی لسر روناهی و آمدکارین کنفرانسی جی ایکو دیل تفلیسی لدار بخن جی استودیا کردستان 24 دو هوکی میوانی منن سلاف بوده که زازا اون بخیراتنا کردستانی جی که زازا دسپیکه ده نها روناهی بتای بتید و سالی داویده خباتک برچاویا گول دار دخل گرجستانی گرت بکرتاهی هنه کی آگاهداریان لسر روناهی و کردین گرجستانی بده من فرمو که زازا ایوارا باش از گلک سپاسیا ویده که من دیرو تقلیب کرده تلویزیون کردستان 24 سپاسیا سلاو و گرم تماشاوانی و همه کردستان سلاو دکم ایرو از گلک بخش بله ولات کالو باوی خدا هاتم دیسا جاریدن و ام دغازر وکی دوستای ما کردن کردستان و کردستان گلکی نزدیک به و قوی قدیم به چه دقیقا ما کردن ما کردستان چاوام گود زانن وکی کردستان دا کرجی گلک ست سالای دیدجین و تقریبا نها روزایی رو حتی روزایی رو وکی 20-25 هزار لکرد کردستان دا دمینن روش کردان نخرابه یعنی مافی مهر باشه هندک پروبلم هبون و هیا پروبلم باورم ام بکاربن تاوی آلیکاریا کردستان اموی پروبلم صافی بکن برای پروبلم می مزن لاپی مزن جبوی ما زمان کردیه ایرو گلک پروبلم کی لاپی مزنه چون بر اندابونی ال کردستان دا ام سروان پرساد خفتن و که ام زمان خاص زمان دایک خواهی کن جویه که حتما مجل کردستانی او وکی وان پرسام ام داینم پیش دا و چاواد دکارنمی اوی پرسی صافی کن و که کردیاتی ل کردستان دا نهله كيكي زازا بقاسيكو من كيكي زازا بقاسيكو من ليكولين كري لسر خباتين روناهي حمل قل دستلاتا جورجستاني قل دولتا جورجستاني حمل قل يكيتي أوروبي حمل قل نتوين يقرتي بروجين وحبونا يعني أو بروجين كو روناهي بطيبة جبو كردين لجورجستاني اللي دار دخه چه بروجنا چه پلانن بروجنا چالاکی خاباتن ایکو روناهی پیکتینه بله پروژه ما لگال USAID و UNDP ما پروژه ما هی ما پروژه نوی وی پروژه وکی پروبلم کردن کردستان چیه سروان پرسای پروژه کی ششمنگیه سر نکای دیده کی خلاصی دا پروژه یعنی پروبلم ناملاتی مده چه بود میوان پروبلم ایدی زانن چیه پروبلم اوا پروبلم زمانیه اوا پروبلم کلتورای اندابونیه و پروبلم پاشنامه میه چونکی ایرو کلاشو پاشنامه منیوه کلاش نوی کالکیمه بود و کرن اینا سوویت دکرن اویزه دکرن و وابوم از کلاشو جام تغازن رسمی به کردی چاوایه به اصابه نپاشنامه به دیسا جاریدن و اوان پروبلم درکتن و نکا پروژه دادم دغازن بکن و کی او پروبلمی که جن مدرخستی هم دیدزانن سرچه دخفتن گره لازمه چاوای دیره ببینه چاوای بکار مسافی کن وان پروبلم ای پروژه بالگل یکی اروپا جینا که دخفتن سروان پروبلمه تکی بسافی کردن که زازا بکی کو از آگاه دارم اون آمدکاریا کنفرانس کن کنفرانس کی برفره کو مهاتا باغی اونی لدار بخن گلو آرمان جاوج وی کنفرانسی چیه و چرچوبه وی کنفرانسی چیه گر تو ما آگاه دار بله نتا ما کی سماهیه ما میدی سروی پرسید خفتن لگل برا کاملا کردن کردستان رونایی و لگل کرد ایستتا کردن کافکاس لگل برادر هجار شامل برادر می دکتر ممنتروش من دغازن کنفرانس اکثر ناوی کردن کافکاسی در باز بکن جیانا کردن کافکاسی چاوا مهاتن کافکاسی ارمنستان و کردستان دا و آذربایجان ایرو هر سه دولت آزادی نه و بجم دولتی که وان سرخانه و
gelek tiştatê guhastine û servan pirsa em dixwazin bixebtin servan problemê me çi ye û me hê ev nekiriye yani em dixwazin sê çarê tebaxiya vî konferensî bikin yani jê 15-16 tebaxiya hê qirar nekiriye kîjan rojê em ê bijimêrin bawerim konferensekî zor mezin bê derbaskirin ji gelek welata wê bên ji Bakurê jî bên teklifiya başûr jî dikim û alîkariya hîvî başûrê jî vî konferensiya be ji Kurdê me Ewropayê gelek jî bên û Kurdê Aziya Navîn bin yani her Kurdê ku derê qawetê me kîjan Kurd zane hene bêjim dereca tarîxa Kurdî zan vê tobin û em ê servan problemê xeber din û programekî çêkin çawa bû do îroçanayê wê swê çawa be halê jiyana Kurda li Qafqazê Belê kekê zaza yanî li gor peywendiyê me weke Kurdistan 24 yanî li gor agahdariyên me hin pispor lêkolîner ê ku dixwazin di vê konferansê de beşdarî bikin û li ser jiyana bi taybetî Kurdên li Qazakistanê agahdariyan werbigirin gelo di konferansê de ev ê panelê ve hebin semîner hebin workshop hebin li vê derbarê de ger bi Kurdî tu min agahdar bikin baş konferensê bixa diroj derbas dibe çar panele bêjim her rojekî du panelî be û çar moderator bin û ji Kurdistana Başûrê wê derkevin mêwanê me bin kîjanî wê xeber bidin servan problemê û servan jiyana Kurdên Kafkasî û çûyîna tinavan li gel Kurdistan çawa bû mesela ji Kurdê Bakurê gelek mêwanê me hebin kîjanî wê ev jî beşdar bin û wek pirsê gelek wê dayîne ewan jî bikar bin mesela ji Kurdê Ewropayê wî xebatê da wî konferensê de xebat bikin yani problemê her Kurdekî kîjanî Kurd zaneye gelekî ser Kurdiya Kafkasî nivîsiye gelek tişta zane û siba wê çawa ortam Kurdistan û Kafkas ewan wê xeber di ser vê konferensê û bawerim konferensekî cara ewl ev tiştê derbaskirin û konferensekî gelek gewre be û gelekî tiştekî nû be û gelek tişta wê pêş de bîne ev konferensê pê baweriya min û pê baweriya me hewala kîjan ev tişt qirarkiya vekî em derbaskin Kekê zaza min li vîdyoa pîrozkirina Newroza ku ronahî pêkanî li Gurcistanê temaşe kir yanî Newrozeke gelekî serkeftî Kurd ji her çar parçeyên Kurdistanê ji Kurdên Sovyetê ji her aliyê êko hatibûn yanî çalakiyên wisa kültürî gava ku hûn li dar dixin kargeriya wê bandora wê li ser erdê peywendiyê we li gel xelkê Gurcî jî û desthilata Gurcî jî yani tesîra wê çi ye ger tu min agahdar bikin baş ez xilazî de dest bikim baksana li gel peyvendiya me li gel dewleta Kurdistanê û miletê Kurd gelekî baş e em ûra li Kurdistanê wek xerîb xwe hesab nakin em dêjin welatê me ev jî Kurdistanê li welatê Kalûbava Kurdistan e û ji bo me Kurdistan tiştekî nêzik e û mafê me Kurd li Kurdistan de gelek e bi rastî bêjim berî 3 sala li Kurdistan da komela Kurd bi navê Kurdî tune bû ewa 3 sala komela ronayê hatiye demezrandin û pêşiya gişka me çi kir me hilda cêşna me Kurda ya lapî mezin Newroz derbas kir û berî salekî pêş me Newrozekî gelek mezin derbas kir û ji Soweta kem gelek mêwane me hatibû tev Kurdê Qazaxistanê komela berbank me Newroz derbas kir û tevî biradara Bakur hatibûn ji Başûr Ewropayê jî hatibûn yani Newrozek gelek mezin bû paşê me dîsa gelek mengî da sala 2023 me 2 salê ronayê derbas kir û mêwanê me bû mamosteyê hêja kekê Şivan Perwan hatibû me pîroz kir Newroz 2 salê ronayê û konsertekî baş jî me ji bo miletê Kurd li Kurdistanê de derxist yani hêdiyê gav em pêş de diçin yani her tiştî Kurdî ûra li Kurdistanê de ewa 20 sale tune bû neka em hêdiyê wedgerînin wekî tiştê kulturê me tiştê çi Kurdî em dikarbin xaykin wan tişta de em dixebtin destxweş spas bo te kekê zaza Keleşov û di xebatê wê de jî serkeftin û serfirazî